Tribunal Constitucional hisp'ikachisqa iskayqa audiencia remota de supervisión de cumplimiento nisqata kaymi kasqa rural yachachikuymanta derechunta chaskinankupaq kay demanda nisqatam churaykusqaku Elita hinallataq Marlene Ciesa Fernández ñañakuna. Paykunas usuchisqa kasqaku Utcubamba Amazonas Sullkasuyupi yachaq yaykuptinku chunka pusaq hinallataq chunka isquniyuq watayuqlla iskaychanku. Chayraykum Tribunal Constitucional hayachisqa Ministerio de Educación hinallataq Poder Legislativo kamachiqkunata riqsinanpaq kay 00853-2015-PA/TC yupaywan. Kaytam hatipasqaku ñawpariq audienciapi pichqa punchaw agosto killata iskay waranja iskay chunka watapi. Maskachkankum derecho fundamental a una educación patakyayninta. Kaymi allinta runakunata wiñachin artículo chunka kimsayuq Constitución Política tarikuchkan. Chaynata rimarikamusqa Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Kamachiq.